भाजप सरकाराच्या म्हजे घर येवजणेचेर काँग्रेसीन खर टिका केली। मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्यांमुखार दवरून म्हजे घर येवजण हाडल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला। फक्त वेंचणुके खातीरच ही येवजण हाडल्या, घरां नियमित करपा विशीं सरकार लोकांक ब्लॅकमेल करता अशी टिकाय काँग्रेसीन केल्या। The way law and order has collapsed. Law and order म्हणटाय ती गोंयांत नाच, and it comes also under the prerogative of the Home Minister of the country. आज जरी तो चलयार अनेक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा, क्रायम्स जे वाडलेले आसा, रेप्स जे वाडलेले आसा, मर्डर ज्या पद्धतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्सांचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, it is a failure of law and order in the state of Goa. हे जावपाचे कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय, they have lost the confidence, आणि हे गोंयांत घडटा basically because of the nexus between the police, between the criminals and the politicians. I would like to make a very bold statement ki like a beehive, aaj BJP has become a gunda hive, where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically sagle ekmoka clings are they cling to each other. Minister आणि पॉलिटिशियन आज गुंडाक राखता, आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लीगलायझिंग व्हॉट इज इलिगली पॅक्ड एज म्हजे घर स्कीम. वी आर नॉट against the legalizing, but it will not stand in the court of law.